sin thar in na tan kan an sa thei thi na kan lom khop maya ama sa in ichunga lom tu kan se ma sa ni ti chuan ei tu report kan ngai kha thei do dem ni report hi kan han fiat thi am tang te kan han pile thi am chu ani chuan avalo mom don ve report ama sa in min an page sakla ti chuan zo na kan ne yang te ani zo so manga don ti mai la tro ni ole amma sa in kan channel lo ngai ta tu zo fa khowela om zong zong te zana le du sak na chi bai karon pu masa che oni manipur mun rang ranga chanchin kan han riat thi ang te report kan han pele anga amma sa in more lampang chanchin kan han report anga more lama hian tunlai security force ten combing operation anti awangin curfew hi jingda rugatanga dar som pani thingin an ta dula boina le har sanna khan pa om lova in eile in lama patipo chuti lutuka har sanna an nei lo ani ka more lama chanchin kan han riat theite ania tin mun rang tuna kan ni ke ni jo fati kan chen na kampu pi cycle lamka heng lama hianin boina ran pa a om lowani amaro chu meiti te lama hianin boina aso sang me ka nimin lama kan han pon to UNLF te pambe group kan ti te an ho tu to pathum te kha man an ni a khang ho man an ni awang khan meiti o an zawai main an boyani voina hianin meiti in zom khom pol rang pol som pathum in group som pathum nge kan tiang pol som pathum kham khan darkar som li le pariat ban manipur puwa in chief minister n biren singh chuan tuna UNLF pambe grupa ho tu pathum an mante khangte an chua theina turin thei pato chua in ma kala ang atiboka hey an mani kara imsiat thiam lo na na satak athen to awangin meite ho hi artira bulatrangam an thil ti diklo dot mu zum veka thil an ti te kha tuna hian an thil ti sual khanin an thil ti lo te khanin tuna hian an chunga ro aron rel tanta ni in a hiat theya tak thi te rikota an da du boxi lawa kowel hiata mual tho an lawa wagin an tangwal le an thalai mitam tak arambai tengol ni se nei te dipun pol po ni se ini zo fate ne na kanin ka na kanin dona khang huna khan mitam tak lobura la te kha an maria wangin rikota an ming an lo ti du lova tin ama lampo kan sei to a an mi thilon tam takhi an halemo ani lo le sai im chunga te khungin tuya te an paya ko ti khati am khanin khang an nu le pa an nu puyan pasal nge kan tiang an u le nau te khanin tu na hian khang ho lu man kha fu an ron de sia amaro chu khi te ri ko ta khan an om ta si lawa chung te wang te po chon nei te ho ji nga hian ilung oi lo na tam tak a omani ti kha kan han sei du bokani ti chuan tu na UNLA fa top 3 te kham an man te an ho tu pa ber si in si khanin tuna suspensions of operation loya rem na thutlung an si a khanin assign du lowani we ni tingen ala sign lo ani antia sign si lovin ram vai mi India sarkar lai puinen Manipur government ne na in rem na thutlung siam tura an thutlung zong kha sign du box si lovin mun tin le ram tina ani kan ke ni zo fate min be natura ma la in planning an siama
an ni ho hi mi ti ho tan chuanin an hnung zang ru an chuan ber an nia bar maram atanga Myanmar vela te thataka training ti an nia wang hianin arambai tengol ho ai chuanin UNLA Pambe group hi mi ti ho chuanin an chuang em ani kha nia wangin mi ti ho chuan darkar som ni pali chungin eng ma soi buai lovin unconditionally chua turianin darkar som di pariat hei ban an huai hota chutiang chuanin voin lama hian mi ti ho zinga nasatakin buaina atheng chome gani kan ham se thei boka tin tukin zingdar thum le dar li in kara khanin kang chup ching khong lama mi ti hovin rala tangin bom le silain kap le vaka tunchina kan han ria thei da na chon thi le thiam chu pakhat ma an om lowani amaro chu mi ti hovin a le ling zong in thu an chua le a tu ki zo ho chuan kang chup ching khong lama bom le silain nasatakin min ron be ani ti te in thu chu an siamani hey dot hi atira bula tranga dot mudu veka thu chuale chanchin hi thelaran nia wangin tukin lama po dot pokin anmani thilti vokha keini zo ku ki ho chumin ran pu le ta ani khati ang kha nia voina chanchin kan han thria theite hi chu wang chuanin meit hi thilti reng a hianin keini kan hing hliau na zong tur le min ti mol pho hi voin ni thleng hian an la tum reng ani ti kha chanchin tu kina kan han thria theite chu ani e tin hey National Commission for Scheduled Tribe Committee kan ti te po khanin meeting ST kan ti Scheduled Tribe an dil na hi an nol ti te po kha emin lekha ti kan lo po bo ka ni ole tu kin thenga ta na e chanchin atam pui kan han thria theite chu an nia kha zong kha chanchin thar dang a omani chuanin lama program up to date tura ngai lamo chuan ei soi na eng tang khan zona kan siam lu kan zo bel na ang te poni theng chu mei te ten schedule type an bil na kha nol ani ti kha tu nai ron soya India president ni mek tuna amurmu ani hi tribal ve thawalo ni na zona khan na tribal big te hi mindu sakwang te hi ni thei mai mo ti kha ngai dana piang ve thei ne mo adi kapson he mi thu hi tuna kan mu hi nikum lama National Commission for Scheduled Tribe Committee khami na an thu chu kha ania kumin lama athar lampo kha ni in ka hello engpo ni se hey kan ni na chu kan ni na ani maya du kan ni na hi zuan kual thei chi po ani lawa tu na hianin mei te ho po ina an du ber chu thildang ni lawin an ram lei lung tu na phaizo ram kilometer za sari square a hianin an to em ani tu na hian in le lowina adel chin ram building kong te lo ni ta se tin playing ground te khang zong in adel chin ram the pe kha chu kan han lak chuan nu a phei chuan mei ti ho ram de ni te mai ania heng hi antan ngai na to lo awangin tuna ST an han du na chan der po thil dang ni lovin keini Manipur abik takin e zofa te kan chen na heng ram te hi an mani la chuan an lei thei boxi lo general ka san oma chu wang chuan kan ram lei lung hi e an owam chak ania apakhat na a chuan tin an ni poi nan ron soi chuak nge a papahi na a chuanin kan an ram lei lung kan lei sak thei to nga chu nga chuan ke ni po in hun kan khuaranga tuna yan Manipura State Assembly a yan member somru kan oma somru pe jinga yan mei pe hi somdi ple na yan nagalam yan som an ya ke ni zo ku ki te yan som kan ni yani heta yanin an ni ho chuanin ke ni ho kan chen na ram tuna tlang ramate an ke an ron
เป็นรูดที่ตัวอันนี้จนสตีอันอมชวนนี่เฮงาที่พอเฮียนออกมาMLA เลยทิลดังที่พอฮิจูข้าอันทิลตุมข้าเนี่ยเฮ้ยตัวน่า planning อันรอนเสียมจงฮิจูอามาพอกันตลอดสายตัวอินกาเซียสังขัดจะกัวสมกัวหุ่นลายได้ตัวกุมสมทุมมาละมาจังอันโล planning ตัวอันนี้ก็โลตีตัวก็อาจารย์เดียบางจุดทิลดังเองมานี่ละเวน Oil and Natural Gas Commissioning เลยลุงเขาสักนะdâu pha te kan chen na heng le lung hwa ya hian eng ro thil te nge om ti in kum som thum malam dai to a khanin le lung noya thil om te an lo zonga kha nga khanin tuna lamka district chunga than lon subdivision le tuna kherzol subdivision heng kan del chin an noi lama hianin oil cubic trillion lile a chin ve hi mu chu ani anti ni hi namai lo tak ania hi ONGC te khanin lak chu dan kong an han mai to khan Manipur meite hoin kemi leilung house sak nai siak chu ani chu anin amuna aram leilung fa a districta asap division a omte sonin antang kai pui don ti kha khiat ani to awang khan kha an khap dai ta ti chuanin kan ram le lung hi engtin nge kan chu sak thiam ti policy an ron siam tran ani ti chuanin tuna popi kan ti kani kan ti te hi keini tuna lamka district Kherzol district Thanlon district a omte hianin engthil nge ani ti te po hi kan lo hengai lo ani amaro chu amete ho bok hianin in rama hianin kani chingula hei sumdon na thil thata kania ti in amete ho bok hianin a MLA le a minister ho hian kan rama tlang mi engma he lo ho kha kani chindan an lo zirtira an tang mi ho kan an thriat theida na chon kani kan chin chun khoi ange kan phalanga halna turpo kan the theinem chu dum ngai ma ta che u ke nin kan lei do na lom in kha tiang khanin tun sam khat zakwa som kwa chobor ve la tanga ami te ho bok hianin kan rama te hianin kani chin dan kha min lo zir tirin khata tang khan tuna kan om na mun kan lei lungi min chu sak tan tur ngai to in chu wanga voin ni a hianin zo ku ki narco terrorist min ti theidan tur hianin kum som thum malama tang to khanin policy an lo nei ani ti kha kan riat turin kan soi tu ani zona channa ba ka hei thungai nom tak mai beng war thak bok si ka kan ngai thatel theya alom khop maya don atir lamai soi UNLF keda pathum anman te kha mi pui ten chwa turen an nge na total ban te pon hoi hot ti kha iron saya Manipur Chief Minister Biren Singh Apo Khan chwa tur khan angen ve tho ti thom te kha oma pura tlang mi te zofa te abikin le Manipura meite te naga ten oma nam rang Manipur pum pui Chief Minister kani tiril ruhi apu to chi alo te poni thayanga tero adi hian tuna chuanin engtin nge athu soi kong kalbang le athil ti dan renga hianin state khata khoutu pa ber Chief Minister pa ber ril ruhi apu to lowa tuna hian KD ho chu enga ma min ngai lova kan ram chunga development lampang ni se thil engkim mai hi min khar sak mi a imfal kho pui chunga tang hianin tuna hianin lam kalam eire intur te ni ta se til poi mo zong ni tina kan mamo khol var tuite oil te giste bufai chini dal kan tiren reng te po hi buaya tu khanin boin ni theng hianin lam kalama hian ka hiat suala ni lo chuan bu fai phang khat po hi atheng lowa
tel farkhat po hi alut bok lo khatiang kha nia ram khata thu nei tu pa bera ni chuanin heng te po hi ti dan ani hian na ngai tu tu ni rem na ti in kha ni min lama ko me chung wa pu yo kha chiang lo mo khalai khamin an soi chat sak lok tia pui mor ya bun ka ria Manipur Chief Minister N. Biren Singh hian Manipur ni pui ho zong ta na Chief Minister ni na state of power ani na apun hi alwa zo lo ni in ke ni zo ku ki Manipur so ani tan ai ani kan ti chin khadu tok mai la signal wange ni eng wange ni ka khachi alawa hei a top lam pangkha kan thia du zona te ka zo bel na kan nei ma ro chu hei signal wange eng wange kan kha thei lawa e ka ti chin a khan du tok tamai la chuan hun le report fel fai zokin ti kan tum lenga tiro ale chuan ne report fel fai tak min an pek sak theya alo mom lu tu ke o pu